I danas vam pokazujem kako se love limene. Ovo je emisija od Valtera Černike. A sad ćemo brzo stići, tako? Da bismo spremili negdje, prvo moramo ih uloviti. Da uloviš, bit će. Sada ja lovim ribu. Imate kovac, neki poseban, neki elastičan, tako nešto. Ja vam to sad ne znam objasniti, ali možete sad pitati Valtera. Dođe se ili rano ujutro, u zoru, ili kad je sumrak. Ovako je taman, kad nije ni dan, kad nije ni mrak. Mi lovimo s umjetnim mamcima, mi to zovemo na panulu ili avelo. Barka polako ide i iza nas su trenutno dvije panulice i čekamo da se koja lignja čapa za njih. Nije lako. Ovdje žive morske medvjedice. Zato pazite se. Već imamo brodicu u susretu. Daj, vidi se ništa. Aj, još malo, bre. Aj, sad ćemo nešto čapati. Mama, tata! Gledaj, vidi! Ajde, diži! Bravo, Brina! Dođi! A da li si ti? Nisam. Što se gradiš? Moram da nam se ne zapetlja. Uspjela sam! Wow, ovo je stvarno pravo lovljenje. Aj, sad baci. Baci nazad, u more. Godinu oči. Ulovila sam jedina lignju. Moja mama je napravila štetu, a moj tata, on je ulovio ništa, ali baš ništa. Bokić. Voditeljica i snimateljica, to smo nas Ida i Dina. I Skoko i Krime Černeka. Bokić.